Umfati uthi makatekwa ekhaya Yes. kuhlatshwa imbuti. Le mbuti lehlatshwako leli gogo lwale mbuti luyagocodwa. Lithi athi makuhamba kuyiwa lekhaya kubo lo mfati kuyobikwa kwekuthi hey umntwana uzibani sesimdekile ngala. Okay. Lesikhumba sale mbuti sisuke siboshiwe nale nyama le bayoyilahla le. Okay. Uyayati ibhuti zamani? Awuyathi le nyama? Mbamba ngiyazi. Bathi ngeSiswati ngidayibida ngoba vele bathi ngumsasane. Bathi nabahlinza le mbuti le ekuteka lo mfati lo mfati akayidli le mbuti mind you. Lela atekwa ngayo. So kuphuma-ke le nyama leyo bese nalesikhumba sale mbuti bakubophela sebahamba bayolahla lekhana bayolahla le nyama nalesikhumba. Ekhabo lo mfati-ke bese bamshukela sidziya out of lesikhumba sale mbuti. Siyashukwa-ke kunikwa abantu labadzala bogogo labakwatiko.